إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إسلام دينك أمر ريبتي بجنبا فوريهما سلام تي أمها لوبتي أخونا أختنا سلام كرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي بيكو تنقى إف جماعة أم هو بجنبا جماعتك إتنقى الله تعالى فيكيبي إلهو نبيا سنة أدوه مي دراسة كربي إيجي تعليم لبيغنا مجلس تبيفلون ألغون من ميري مي هيدا كورا وغط كولكي إرادة كربيا الله جي آية كيوا إيه آية توغوا حكومة دنغني أدي كوتر نبيا جي ماتوير إنشاءتكم تعليم لبيغتموغي جلسة نو تبدلون. أدي إيه أكوغا جمعية السلف کے فراتون ورا بڑا شکر دنوان میرا شکر زوانوں کولیں اس نگاگیں ألغون من مكرموندا مسكتوغا أديكم مسكتتو ديبه راجعك أمها لوبيتي أخونا أختونجي ستيكان ستيكا إسلامي قوموجي ديبه مجتمعوجي ديبه دارينجي هتوغا إسلام دين اللوبي جسما أدي إبامي هنن إبامي هنجي فيري ربو أنغوا أمرو كروا أدي نهي كروا منا كروا فواني كون كنكمكان بيان قدنما قرآن سنة عليغا أدي بيومتك سلف الصالحونك فهمك مچا بناكو ويما مي إخلاص تري برا مسكتك ألغون مننا بابربي اللهم أوغا هيدتك كوربك متكا إفراتا ألغون من شكر أدا كورا حالو الله سبحانه وتعالى وعدو ودغن فاوا حق جزاء إبامي هونك عمل الدفو منغدي دعا كورا أدي إيا أكوغا تيبيفلون الله کو آوادنی تی علوفم دیرولم گا حیاتو کے ترین وگوتو کولے مسکروا میفد ہیوکم کٹکا اللہ ہٹکا الگون میتنو گا بہا اہنگ اچن ہوگنے نو اللہ گا آیتن اڈوہا لمٹکا کویتو نبیاگے ارشاد دنگت مٹکا میتنا حاضر می مجلوگا باوری کمی الله سبحانه وتعالى إبايج مچان هم همين كم باوا لوا هين هم جهم باوا لوا رحمة باوا لوا أدي إبايج فاف سوانه مجلس كان حاضر فاوا باي تبي فونكي ويما إكم حق قطعا لبي بايكم غا ومتكا كنولا أدو سوا أدي لبي تعليم عمل كرم إرشاد أدي كم ميكس مي جمعية السلف کے فراتون كورين بنون فدان راجعك أمها كنقول توغا إسلام دينك تعليم فتر متكا كورم دا مسكتو ترين بدلون ميري سالغون من تبيفون علمك أهل وري مشالا دانا إهني الله سبحانه وتعالى مي أمتك أمنا إلهك فتوغا اتنور غينتنوغا أمر قربا فاوني الله تعالى دين علم في المتكا إكمك أهل ورينا سوالكم علم الله تعالى وحي قربني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تبامهم ندنكم غاوانا ما علمك أهل ورنا تبامهم سوالكم علم في الواش ويما أقول من ميري تبافون من هشالا دني إسلامي يونيورسيتي الجامعة الأزهر مصرغة
تعليم حاصل كرباك النبي دبه راجعك فنابوس علمري فليت الأستاذ محمد نشيد آدم وقلت النجان لا شيخ فرصة دينو متكا شيخ دنوان فليت الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ألغمينج حياتك دوست بيدكر من دائرة فايت وجندا كم سويس غريركم ألغمينج عمرهم ريكا دوالي مدوجين بدي. يعني كنت كدنوانا ما ألغمينج حلو إذا تركفا مي دتركرون بدني كبلا دمايا نوتهينغو تكدنوانا ما ألغون مني كم بارا دوي فامدني كيرت الله سبحانه وتعالى حضرته. يمكن فضيل ابن عياض أريها ميهك أومو دو سفاوة ميهك أومو إينا كاريغا فضيل سوال كربني إنك عمرون كي هادو هبجتو أنا دنوني فستول سهر بجي فضيل بدالوني كالي فاستلس أهرجي الله سبحانه وتعالى حضرت دتر كراتا الله سبحانه وتعالى حضرت دتر كراتا فاستلس أهربيه إما تباغ منزلة واصل ونكن قابجي إن النبي إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا إنا لله وإنا إليه راجعون هم كشورهم أهرمن ملكو يجمعني كيرت الله شيء هذا هرمن رجوع الله شيء كلاك حضرت الشيء كم يكس ميهكو مي حرام مي فضيل جمي بس فلق سابون ميما إن دنوني دين إن هدم ويكينتو قرآن ويكون كمتو فضيل بدالوني في سار فسيه كمكي ما عنده كمنونه كوريان ويتانغا كوريها عمل إصلاح كراشه هذا نباه كوريها عمل دو كل شيء يرون الله سبحانه وتعالى حضرتك درم يا ثواب البينه هذا كوريان ويتانغا عمرهم كوريان ويتانغا إصلاح بما فاتن يديتن الله رحمة فلون عفو كربانه هميما مي ألقم من إمنة تكاوس النصيحة بيت ودي تانغ ألقم منا هنا نجوستكين هديفا فافتك كوريفا نباكان تكان أراغنيفا دركان تتين ألقم ميكي بين هنغافا ميكان تتكامد دربون إكان تكامد هتام كرم ويكمل هتام كرم بي درمان بي الله سبحانه وتعالى روحه نغنوا كان تكان ألقم ميكي بين هنغادي تيبه دين مي هتامها أكيغا كيرد الله حضرتهم عفوا ادي مغفرة ادي توبا اي كمين دمي توبا مفوقا اقول منجي عملتن اصلاحكو هي عمل كرمك مشغول يقتن اي كمين ميقتن اقول منا كانت كربجيا يوتي اقول منا كانت قران ان غوت تبايفا كانت قران غوت كانت كريفا هميما اقول منجي واجبكي ميهار السرفشگم بس أبدو سدان كرم ميهار السرفشجن دين كوريان ويتانغا نباكان تكادور هليمان أقول من جترين كم إبس ميها كي إنك عمرهم كتم زوان لندلو عمرك هرميها كم قابيس إنك مرء الناني كون إركم كمن نيجي إنك كابولان إنك بس بتيني كون إركم كمن نيجي إهميما إقول كفس بنجن نوان تمنيا مرا دمدوغا فسار دور مسافة إنك بوته فسار دور راستة إنك بوته تمنتك أدي باور فرصة بوته مهم بنوي كان هم إيك كفس نونانه إنك زوان كم بيس إنك كتم لفتوغا هرميها كم قابيس إهميما أقول من إبجيه أقول من مرات تياروا أقول من مرات تياروا إبجيه مرات تياروا ميهونكي أي بدورينكي مرات تياروا الله سبحانه وتعالى وجه فرتك هي عمل كراميهم أي هي ويسنون إنقلي ميهونكي أمين كيرتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريوغا سؤال دنيوني ميستكون كره إمّe بدوري إمّe بيسنون رانغلو باكي كباتو ميستون ترين إمّe بيسنون رانغلو بدوري باكي كباتو سؤال كرام يكليك فان حديث فالكربي أي ميستكون ترين إمّe جينين مرهدان كرامي هنّe
ada kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswal mi dennawani emme visnun tunu emme buddhi rangalu mihaki kabato jawab ga menani ei emme ginai marhandan kara mi hunne hadith karawani aktharuhum dhikran lil maut wa aktharuhum isti'dadan lil maut adi emme ginai marat tayyar wa mi haye ulaika al akyas visnun terinnaki emi hunne ada visnun terinnaki manaki heu visne mi hunnaki emi hunne ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة emihun evani duniyege sharafagen adi akhiratuge karamatagen akhiratuge makrumagen gosfe emihun meni duniyege sharaf hasil efe adi akhiratuge karama akhiratuge makun hitamun emihun evani hasil kofe emihun evani mi deho kam res libife ekibegento marhadan kura miha duniyege ene sharaf libeni duniyege huriha nubakamukun ena durhelumge sabun mistakunge gatuge enage qadar duha kus wettegen nudana مرحبا كراميها كيرت الله سبحانه وتعالى بدل القرآن ادوس كارم قصبهم فافتك درهلهم قصبهم كيرت الله سبحانه وتعالى حضرتك انك عزت لكن داني متهم ايما اخرتك ثواب جرمه دنيا كلا بنفع دبا بس ان تكالبني ايما مالغون من واجب مرحبا كرم متيغا دمي هرم ايما مالغون من ترين ابس ميهكو مرحبا نكراكم غوانما marat tayyar nuakam ga wanama algon menge visnu kitam metunu filikam ga vies algon menge buddhi kitam furem ga vies haqiqatu ga heu isne mihun gitere algon menen no menene emima kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga miha ka tarifa tanaga basfulu ashab bekalum mi vidalu mengendawani ashab bekalum miha ka amada tarifa tanaga basfulu vidalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebe fulna swal karvani هل كان يكثر ذكر الموت اميهكي اي جنين مرهدان كرا ميهكم غا ويهجي بيفرن دنوني لا قالوا لا بيفرن دنوني نونك قال فهل كان يدع كثيرا مما يشتهي اميهكي اي اين هينده اكمن هيكيا بر جنا كند تكون درهلي وا ميهكم غا ويهجي قالوا لا بيفرن دنوني نونك قال ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه حديث كربني تباميهن تيهي كرافة مقام تباميهن جتيا إكوريا كاللي بفين نوي أدي إيه ميهكا بهيكتم أصحاب بيكلون تعريف بس من بداوني إكما رسول الله إكفان صلى الله عليه وسلم مكرب بيت إم دسوال إن مرهدان كريه إن هيكيا نفس إكما كالنبي كانت تكون إن دره لباكم غابي هيجي كم سؤالك بس جواب قانونك أصحاب بيكلم بدارهم رسول الله يكفان إبي فرنا من بيان قدمني إمجيا إميهكي أدي تبي فرن تيهي كربا برج رجال ميه النونه تبي فرن تيهي فرن كربا برج ماتير مقامك واصل فاميه النونه إما ماتير مقام واصل متك ألقى من جه مرهدان قرآن مرت تجارون مرهدان كوج مرت تجارو متك ألقى من جهين ألقى من هيكيا كنت تكون ترين باي كنت تدوكرا كم باي كنت تكتو هذا الله سبحانه وتعالى روح نقول نوا كندتا كيرت الله سبحانه وتعالى روح دكان نوا كندتا ألقون من هيكيا كندتا إكان تكرموجا ألقون من فشغول وجين علمكم إبس كهذا ملامات الذم من ألقون منك حق النوان إكمل الله سبحانه وتعالى روح نقول نوا كندتا روح نقول نوا قدك كرونيما مي ألقون من ملام حق وجين دني مثالك ألقون من هيكيا كمان ألقون من نفس إكمل لمي كمان ألقون من جترين إبك عن إبك جنسي قطم مير كان هودم algon minge khassa ko zuwanu go hunnane firihenu anghenu na lembege anghenu firihenu na lembege ennames mi doraki hegotuga nuni algon men edorum wadigen wana dorenu egotugo es farmatin fumalage mikantan algon men nakruwe ka nonnane ehmima kirt Allah subhanahu wa ta'ala mikamattaka halalu doren hulwade bafa hewmagen algon men dakwafa algon men myoti kawane shar'u ko debafa كاوني شرع قد دبافا إكاوني ألقم من الله سبحانه وتعالى رحمة فلون جسماني قطم مير كان لي بفا أدي إيجي يتر الدنيا وي قطم ألقم من تكا هيو دريم فادا بفا أدي إيجي يتر ألقم من هيو قطع دم فيركم يقولون هنگم الله سبحانه وتعالى حضرة ثواب دبافا ميوري هاكم ألقم من الدبافا دين أنا كلهم ألقم من تكا كاونيا نبهي algon men hama mifadayin jinsi gulun nota jismani mir kon hodum noti mana korbafa haram korbafa adi emaga darhulu idane emaga algon men gengossane huri hama gotake bandu korbafa huri hama gotake haram korbafa emmi algon me anghenunna firhenun anghenun firhenunna shahwani gotum belum haram korbi
awre belum huriya gote gaves haram kurbe shahwatir kama ekige shahwatir kama nulaves adi awra kam ga nuhmene muna deetile bes shahwatir kama ekiga belum woni haram kurefa awra kam ga nuhmene bataka shahwatir kama netwes algon men ebes حاجة كانولا بينما كانولا حقيقة كابلاغ النوانا هم يكن بينما جيجنا معاملات القرآن جيجنا معاورة كم كانوا من بينما كي أي الله سبحانه وتعالى حارتهم ألقمنا ضيفا ورخصاء رخصاء كما بينهم قرآن جهني هيوتك إيكوتك بس نبأ ما ألقم من كسيار فروا فدين شيطانا يتكا ألقم من شيطانا تكا ألقم من كسيار كرم تلدن إني حوال كروي فدقتك نوم ألقم من معاملات تكا جهن هردنا ما إيكوتك بس دودياك مكين قلقن نوانا ميما بدن فدين ألقم من فرتام بلوم الله سبحانه وتعالى من ألقم من تكا فريهنم أنهنم نادما بلوم أنهنم فريهنم نادما بلوم مفدين مني مناكر بابا شهواني هدوم بركن إنسانا كا أفيدا فدقتك إكان كرمتي مناكر بابا دين أميهنا إكي إكهرهم إبس أنهن كافرين كا دميهم إتنك إكهرهم يتي مناكر بابا ميما دين أنهننا فريهننا gaagawle bihu noti manakara bafa ade demi frinkam ga nuwa anhana kafirena ko gaagawle bihu maki manakame ade ko bato ata ajjod ka salakurum bes firmiha ya ammiha de ga ka hingafina e masale num adi kaawani he nuwa darja ge timaga miha ka firena ka e fada intimaga firena ka de ga hingafina e masale num ekama kaawani hewa fada hile anghene ambekam ga no mene anghen ambekam ga no mene anghan miha ya firena ebes firena ka mifadain ata ajor ka salam kurum bes miwani mana kurefa emvejiya din kiha warakatto ehum gagatum bihi gagawlo mana befa unane ema moti zine kurum ekanye nu ekma magfai kodde huriya kam haram kar baba mi algon menge shahwatir kan algon men gwala kam algon menge tabi'a ekma lambwa kam ema algon men mifadain algon menge tabi'a lambwa kan dattakun jehene durhelima kibegento kirt Allah subhanahu wa ta'ala ekanta mana kar baba watibe ade iklang hadrata badalu mattaka badalu man algon men tayyaru mattaka Allah subhanahu wa ta'ala algon men ge hashiga algon men ge jismuga nafsuga labafa ma ghariza tan algon men gwala algon men da'wa de kantatta kan algon men lemen jeheni kirt Allah subhanahu wa ta'ala ruhi urganwa imuga tirega tibegen medane faden jismani miru kan hodum ei insani tabi'a niyakura kame ekam insani tabi'a gwala ne ekam da'wa dene enmes ekan algon men kuran jeheni Allah ruhu daganna wagotuka Allah ruhu daganna wagotuka ekan kurmum Allah subhanahu wa ta'ala ekam besalgon men thawab debane mima amfir kam ge gulum hinguma ki ei sadaqate amfir kam ge gulum ammiha ya firmiha dum daga hingum ei sadaqate enu gate ga ekan kurum ei haram kam ema mi haqiqatu algon men mislan jehena kam den algon men mislan jehena anikam ki ham algon men ge nafs warabada gwala kam algon men ge nafs gwala algon men ge nafs ga dahwete kam onnana milku ko gatma algon menge comme mi ko benwana enage khazana ga enage jibuga fasata barbari jefa hurma enage milkuga gina imara taken hurma rugasta ginawman etafatu mudatan enage addash ga huma mi insani tabi'an yakura kamen algon menge tare imme kurukudo kudim bes kito kurani ekudina fenna kuleta kete ingos jama kurane ima insana emme kudo surface ena bodu mun as ena maruma mebes enage hunna insani gharizae milku ko gatmu ge ghariza enage milku daga dasha biha gina etche ginawm ge ghariza hemmegen kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algomena khabar de bagotuga insana ge bandu egotuga bes nufurene belin nuni ad insana ka ranum oy wadi aki de farmada ge demetuga onna hustan fisare bodu masinga hisab ganen area onnane ifada devadi ene limunukam gawana ene edene timmana wadi enage milku ge dash gabuman ehen gos migotun enage bandu furene ebbes goten nonnane veli enage banan alalum menwi hongirakto veli alaleveni fas gandu dafuga balalem mun ten enage gamachen elale veli igagana kan enage hashgandu ge tere badigen dane etchen enage hashgandu fi ve kunivegen dimu ema midenne veli fiwa ehen etchen insana ge bandu nufurane kitamme gina bandu furkam ga adis edene iturakam ema mi insani tabi'i ekmako insani tabi'a mi kam gawe salgum men ebaje kirt Allah subhanahu wa ta'ala algum men angwa fanani halal gotuga mudahodan ade halal gotuga e mudaheda quran embegen kirt ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam algum men khabar de gotuga adam ge dariya enage eniya em furtama kurwene swalaki qiyam duhum ade ko bato ena
එෆියවලගේ මතීක හුට්ටා එහිම් ෆියවල නේලේනේ අද එෆියවල මතුන් එනේ ෆිර්කලවේනේ ලවනීවස් හතර සවාලකන් එන ජවාබ දීෆා ඒ හතර සවාල විතරෙන් ඒ සවාලකි ඒන මුදා හෝදි කොංගතකුන්තෝ අද ඒ මුදා හේදකුරි කොම්ෆදේකුන්තෝ මුදා හෝදි කොංගතකුන්තෝ හලාල් ගොතුකාතෝ හරාම් ගොතුකාතෝ ඒ සවාලන් එන ජවාබ්දාරි වන් ජේන ඒ සවාලාමදු තෙදුවරකුන් එන ජවාබ්දාරි වාන් ජේනේ in bima tedwer kamaaki ena jawabdari wan jehe irga algon men duniya meti guler biha baraka farwatri wan jeheni halal gotuga menui algon men muda no hoduma halal gotuga menui muda no hoduma den ade halal gotuga hoduma fogavis e hed kuran jeheni ves hudda gotuga halal gotuga e gotuga ves e israfaka begen nuane haram kantattakan haram aram tan hoduma haram ufatan hoduma hed kurve echken mudawe gen nuane kibegento e mudalaki Allah subhanahu wa rizqi e rizqu egoto kabes benu ko gen nuane eklangen uredumaka eklange de bi ni'mat benu ko gen algon men eklangen uredum i ham yaqin mis ko gen mane kamenno e mima algon men jehene halal gotuga mudahodan haram gotuga mudahod mun durheliwa halal gotuga mudahod mattaka Allah subhanahu wa ta'ala algon men magutaken algon minataka hulwa de bafe boy algon minna vefar kurum hudda kor bafa boy danwer kan kurum hudda kor bafa boy maswer kan kurum hudda kor bafa boy kanduga ya kanduga kevul kan kor vidana eggamuga ves kevul kan kor vidana shikara kor vidana ade kanduga nota kanduga algon men masifa padin jangaliga ule janwar tan e bes mihege milke kamga nuwa janwar algon men hifidana hifagen algon men ge milk kamga ehedidane ima mifadain eta dawar dortaken argument ka huwa de bafa ben adi tafatu masakkatan argument kore vidana mihin eta dawar dortaken huwa de bafa adi bay dortan argument ka meuni bandu kore bafa e dortakun nuwannashi angawafa e dortakun wadagin libe fasa ya haram fasa kamga muda kamga wani la bafa argument ka ribay nukevene argument ka wakkan ko ge mudale no hodene argument ka mihunga takati fere ganne musanji noevene argument ka eggot ka bes Allah subhanahu wa ta'ala haram kore ecce vikkagen ravikkagen nota urmas vikkagen hode ebes fasa e ude ecce ka rangalo ecce ka nuane e hero ecce ka nuane e fada roje ga barakat nulwane Allah subhanahu wa ta'ala e fada muda miha ka dabaf kam ga bias idan nabi nota Allah subhanahu wa ta'ala mifadain mistakunna muda dev man hulwa labafa wa dorto geterin halal dortan dukallafa haram dortan ikhtiyar ko gen mifadain tima amille haram muda tima jama kori kam ga vies efada in kitam me bavar modal jama wegen de kam ga vies ege sabunnen ufalet e jama kora miha kan nulbene adi ufa libunu kam ga vies ege fahatuga e ufalabre ma gina guna ma biya kam bodu hitama taken ene kurmati mane ema haram gotuga hode huriha fasai kon algon men durhediwan jehene efada huriha modalen algon men dukallen jehene ada den haram gotuga hode modalige terega algon men himinen dana mihunge modaluga jehun ebbes mihege modalen e mihekan hudde nuana e miha hitun rum dinum menwi kitna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil qurba hadith fil maana ke menuni ebbes muslimege muda e mihekan huddawani e mihako hitun enege he hitun rum dinumunne emima egmane ki he hitun nude kam gawanama ebbes mihege modalen anakay haqogen nudana ema islami sharia ge dashun mihege modale magmacce beltefa ekam gavies e mihege modale kam gawanama e modalege verja gellifa kam wakam gawanama e modalen e miha ko nagagen benun kurun e gotuga sudden nuane ekama ko enagagen luqta e gotuga not hoifa wa eche gotuga ena e amal kuran je faden amal kuran jehni ege veri farata raddu kurmattaka ahar dos wanden e alan kuran jehne e alan kur mafauga den enen e benun kur vidana ekama ko benun kur mafauga wes ege veri miha bala asikam gawanama wa eti nota e beenun kon husfa kam gawanama ege badal den jehene adikawato ege vermiha marwadiya mafauga enege bart verin as e beenum wege munikam ga wese den jehene sateka ahar duistar fon as munikam ga wese kitam me bawra hartake fon as munikam ga wese den jehene hamekani ege vermiha hitun rumun dukalla fiya menwi egotka wes ehem miya kam milku wegen nutan ema islami sharia ga menani mihunge milku rakatere kureifa den hudda libigen mudalge wariya hudda libigen algon men emihege muda genda eruga
e gengdiuma fawgaves algom men ifasa ena dukuri e muda ena algom men dini amra raddu kuragota kamga vejjiya e raddu kurun e algom men macce bajwe farigaves ena din iru hitnun rumun dini e kyava den amra e raddu kurun handa natala e gotuko vesnuane ikivegento darani gotum algom men genda fasa ki amra raddu kuran jeeke amra raddu kurum ga algom men ihmal vejjiya e algom men boluga elegenda warabbul haqqe e haqqo algon men duniya matik ada nukuri kam gawana ma akhirat ga ada kuran jehene ade himma daranya ki ei haqqin ada kuran jehene haqq duniya ga ada nukuri wajina ma akhirat ga ada kuran jehene haqqin ehmegen kirt ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fulga unnani shahid wa miha allah subhanahu wa ta'ala ga mawga jihad kurumungos shahid wa miha ena shahidum allah subhanahu wa ta'ala ena huriya faafatake fuswanate ekama ko ei darani fiyawe ade daranya ki faafe ke dannone ki nun ekama ko darani haqqi mane ki haqqu allah subhanahu wa taala kanduwanu labane shahid weginda miha atakaves emmege miha ko as rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam dannwani ena shahidu ma begotun en shahidu mun en ngati kon kametto ade shahidu mun en ke faafata fuigen danto rasulullah ikfan ke jawab ga ekle ikfan miha ka ba ko debani shahidum enege huriya faafe foygen dane huriya faafe enetka kenigen dane den emihe ko amra damfeshmu fon ena gwa genwa fa ena banko devani ei darani fiyawe ade darani fiyawa en huriya faafta ke kenigen dane pure wesen fada en daranya ki ei faafe nu ekma ko ei haqqe ema faafata ki wes haqqta ke allah subhanahu wa taala mana karwa fakanta ke ema ekanta ka mud algon min jawabdari wange bjehe ekanta taka e libigan jehe jaza ay uquban allah subhanahu wa taala rahman az algum men bashan ulafina ma ikran afu as algum men has as algum men hisab wasl nujma algum men ikla uquban algum men dibigan jehene e uquba algum men tahammul kuran jehene e fawga allah subhanahu wa taala e uquban algum men de ma fawga din algum men surga bante verin kam ga bis surga bante veni adami allah subhanahu wa taala ga afu e uqubat ke kuri ga algum men ha wasl nujma allah subhanahu wa taala عقوبات التكاوس algom men maaf debu man irada nukura daf kam gawan allah subhanahu wa taala rahiman takanage ekanage haqqu taka begotum algom men maaf debu ei baraga kam bod kame ennames adam ge daringe haqqa kam gawan e haqqa taka allah subhanahu wa taala algom men afu debani maaf kurwani algom men faafu swani e haqqu ge veriya algom men maaf kurmu e haqqu ge veriya algom men e haqqu du kollumu nota e haqqu ge veriya e badal libumu ema haqqu goriya du kon nulakam ga wana ege badal algum min den jehene dunya ga nuniya akhirat ga wes den jehene akhirat kinat to deni algum men kurayfa wa hew kan tang ene hadiya kuran jehene ene den jehene hew kam men tigiya ene ga nulakam tang algum men ga belu galan jehene ema migotum algum men e haqqu goriya haqqa da kuran jehene migotum mi haqqaki darani kam ga wes algum min jehene e darani ada kuran duniyega fasa i modulun ada no kuri kam gawanama algon men kurayfa wa hew kan tang ene digin e haqqa algon men ada kuran jeheni hew kan men nekam gawanama algon men ene ge nuba kan tang algon men ge balu galagen ene kurayfa faafatan algon faafata ge masulat algon men fulan jeheni ema darani i ada kuran jeheche kurmes tanan fadan shahidun takavis allah subhanahu wa taala huriya faafe fuswair gavis ikala daranya be haqqu kanubanu la ibabani ikala darani ge veriya ikanta kandaf maddan den nota ene ekam ene haqqu wegenda ba ene libijja maddan den hemima kirt ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam iklek fan fatahatan iklek fan ga apul machan himinige allah subhanahu wa taala himwa de bumuga kuriga iklek fan ga apuluga mudatan iklek fan allah subhanahu wa taala jama kad de bumuga kuriga ad ghanima mudata iklek fan allah subhanahu wa taala de bumuga kuriga idwas kuriga miha ko marwajiya iklek fanu korwa swala kam gawani ene ki darani werefa o mihe to notunto mihe ki darani werefa mihe kam gawana ashabe kalana angwani ene ka kashnamad kurma rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam iklek fan ene kashnamad ka baro dan wanwa dem bayin halatu ga ashabe kalon tare bay bebe from vidaloni ene ka darani timman iklek fan buluga algon ka buluga ala fime den rasulullah ikfan kashnamad ko debani دين الله سبحانه وتعالى إكليك فانا فتوحات الدم فوقا الله سبحانه وتعالى إكليك فانا غنيمة مداية إكليك فانا مسلم الدم فوقا دين مسلم قتري ميه قدرا كم قوانا ما إدرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أداك الدمني هذا إكليك فانا لبدا كنوا مدا إقط كوس فروا فركا كروا فنبهتوا باي ميهار أقول من في مت بيجين ولا سواله نكم هتور هادي هتور سواله مستشرقون جميعهم أورينتاليست ميهم كرمون دا سواله
Islam diinuga zakan e nikan ragalo echike ekma kubahe Rasulullah ikfan zakatan adanu kurabe mi barang hadi gotur suwale kibegento Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga khazana ga ekle ikfan ga kulga egotukas muda jama kodawa nubatwa ekle ikfan ga apla muda awma ki e muda ekle ikfan basam gendawni bagutun mudata baswa muslimu ga mudga baswani malaba me ekle ikfan na kineto zakat wajibani ekle ikfan ga apluga zakat wajiban maran nisab hamun wakam ga wanama ekle ikfan ga apluga e huregen dosta ke faatu ga nuda kam ga wanama Rasulullah ikfan ekle ikfan sallallahu alaihi wasallam ga apluga mudahama ekle ikfan ga apluga irma akiga ashabe ka lugu meduga muslimu ga meduga e baswani malabani kome kas migatun Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam gariha mudatan annam feshmu den muslimun ga miya ko maro fa wairga enega darane kam ga wana Rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam amil flan ekle ikfan libadagam fa mudulun e darane ada ko devani admi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimun nattaka onna ogatarkam ga bodu kan dakka de riti misale kome algon men handa kuran jeni ekle ikfanum ege kuriga ekle ikfanum mi mudal budagat mu kuriga muslimun ga tere darane refa mi hunna kashmadu kurum dukalevi e baram matveri message muslimun raddu ko devu mattaka adako bawta message ki egot ka bes darane veri nuashe marum ga kuriga e darane ada kurveto balashe nuni viya Allah ga hadratu ga edane ada koran jihidane tima kurayfa wa hekantan e darani libenje farata digen nuata e daran libenje faratun kurayfa wa kufafata tima amille baluga alagen e darani ada koran jihidane e malgom mena midebba isharat ki darani ada kormuga egut ka sfuratar nuashe komegas ada midenne fadain miwes algon men bisnan je kan taken ay Allah subhanahu wa ta'ala ya badal kurmattaka algon men tajarum mundair haqiqatu ga komme hindu kolbes komme wagute bes komme minute ka sukunte bes algon men edu kuran jeni Allah subhanahu wa ta'ala badal kurmattaka tajarum ga ekibegento algon men eklang hadrata badal kuran je wagute ibade nikam barang ibade algon men umid nukuranto misalakan algon men midatur tajarum diruga mege kurin kada ala fim algon men mi weekend ga midatur qur'anam we ada mi weekend mi haftage bandan algon men midatur tawal kofa mati nimmafa den e wagut as jom algon men midatur fashaga Allah ga rahmatul mi kuriya megandani ada mi fadain midatur attaka baki wagoten algon men kada alfa fadain kirt Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga algon men nattaka algon men gitere kom mi kattaka wes e wagote kada alfa e waguta fahuga den enage newa etere dama nulwene enage newa beran nulwene wagoten e wagote fahum enage hikkiya eksamedu enage hillibe eksamedu ga e samal kamen dene wagote ekibegento deni kinetto e evagotega enage lomaran jehene vagotu evagotega enage lomaralum den enage equiring ki koronto enage emme gatimag mihun as gatimag mihun ki koronto maim bafaina ad darin tibkam gawanama darin mes as ena fotokolega terega olalafa ad sandok lafa gos balulani ad balulafa ege macha fas alalafa emihun ember anani as emihun ge duniya ge emihun mashghulo ge nani ekkala baludevunu miha maru miha eniga halat dukol lairga eniya alalane hum bisfaratin ekkel lobya mamya bapya duniya ge tibnawais etbi emihun dun emi dukol lava edi ena dukol lava edi kondana katto hiyawa hikamen ne fasgande ge dashuga ena baludafa hiyawa hikamen ad beha waren etene behene deha ebbedene adi hamekane deha ebbedde fasgande ge matige ena bebi ki wesnu e fasgande ge dashuga baludafa e bala fas alafa ad algon min emihun ge fatilato ge dashuga baludafa emihun ediyei gos emihun ge duniya ge mashghul wegati eniya ekiga kagato hunnani ekakosnen hame farate fiwa kom farate to enege hewa amaltan eniya bagidene enege hewa amaltan eniya hitirwedene ena malaikatun eniya kurwa sual taka jawab dinu ga hewa amal eniya bagidene Allah ge rahmafun Allah subhanahu wa ta'ala ge radful gematin Allah subhanahu wa ta'ala ekaman idna devumu ada himima denghama hewa amal Allah subhanahu wa ta'ala ge idna fala ekiga enen hitirwedene kirt Allah subhanahu wa ta'ala badal kura duhu eklang hadratuka jawab dari man jihe duhu ada eklang subhanahu wa ta'ala ruhud ganwa gota jawab den amal tan enen hiwedene hitirwedene himima algon men emme bodan ahamiyat kamen devi konfarata katto algon men emboda ahamiyat kamen devi Allah subhanahu wa ta'ala ruhud ganwa amal kurma algon men ge dari rusmattaka visnawada ganwa algon men bay dostu bay rere hela mitbeni ki kuranto algon men ge dariya ko mane wali kam ga ves algon men ekma birgonegen ekma sigane ngos re ganuge nidi algon men e banagalam
algon menge dariyo kame beenum mima mi kadutta fatafa nuwata dur rarata daturka mihun ekudinattaka bayin ittaketi hoba hoda adam ekudin rusmattaka mikudin mikota rusagen ekudin bodu kurima kon inametto algon men libeni ekudin ge faratum ehmima ekudin rusmattaka masake kurma bure ma awla begembe algon men hadwa bur kure matir ma Allah subhanahu wa ta'ala rusam masakuru dem bisna bada ganwa Allah subhanahu wa ta'ala rusam masake kur moti algon men nikam faseko ekkala algon men ge darinan alalu mesminani hama I Allah subhanahu wa ta'ala road ganwa kame gotuga hima mi darinan alalu wanjeheni Allah subhanahu wa ta'ala taka kurwe kamaka hame godin algon men ge main bafanan hekon hitung emi hunna ogatarun emi hunna hamdardivun emi hunna khidmat kadunu emi hunna khidmat ga demi hurun mi wis Allah subhanahu wa ta'ala wajhu wata ko den jene kame emi hunna taka kan ko gen emi hun algon men ko dene faada ende rangol emi hun algon bala tarbiyat ko fi ennames algon men emi hun taka kame ko dinima den emi hun algon men ebis inamat de warge hakata emi hun hashi gan hunnane algon men beenum warge inamat de men warge musand ke emi hun ka lefen hunnane ekam emi hun taka nu Allah subhanahu wa ta'ala wajhu wata algon men ekam skorambi emi manunto ti wura be fums adwa saf nani ige iswediya kuriga ummetto ge mi hun ge tere inti mihako farbade kan ara ulene ko emi hunna bisara mo so bum bisara salam mottaka e farbada ga hohla kan emi mani hohla ka banma ekige holum froligin a ganandu bodu singa ma singa gaganan hilaganen as e hohla ge dor bandu kolli den emi hun ekakana ka buni den temmen ka nete enu minun bis goten Allah subhanahu wa ta'ala du'a kurum menwi ema Allah subhanahu wa ta'ala du'a kurum ma hingashe comme mi heka bes kurayfa wa hu amalaka begotum Allah subhanahu wa ta'ala hadratuka danno ma hingashe ade egitireng bisna wadaganwa egitireng ekaku kuri swal ekaku dannewi ade mi timmihu no bes kurun hu amalake wa ka midannoni dannawa midannoni Allah subhanahu wa ta'ala hadratuka midannoni mi ibras kalanga hadratuka kurun kam ga wanama alama mitbi halu salama kurbande etanum ekaku ade maim bafane hekon hita mi heku ena maim bafane taka hekon hita mimmer ena bayan ko dani maim bafane taka ena kirfo difagen bakarin kirfalagen kirfo difagen mamme bappe din wattaka mi annani havir wagutu ayruga mamme bappe nidifaan mitbeni nidifati mamme bappe hela faana tive ena hurtanun dakan nokarunu ehuri tanga huri ekama mamme bappe bes gona nokuru mattaka goa ka bes nokurun ema ehuri tanga tibi enege darin durga tibegin nota kari ge tibegin romum gendani banhavegi ekama kois darin namure maim bafen iskofa maim bafen nattaka ena ita huri maim bafen goa kan nokuru nemi hunna kura ihtaram ge sabu emi hunna ekama gona libdan tibe ekama ko emi hunna nugoafa etanun daka bes nokurun emi hun ewago tama hela faana tibe ema ena ita huri emi hun helan dekan etan irefan emi hun heli emi hunna ikurfo diva den ena ge darina dimang ena embruni ena dannoni hadda burkras kala ko mi ibras kala ngo waju hottaka kurun kam timang ala kuri kam gawana alam miti halum alamin salama kurbande ad mita kalgon danno miole pentiki emi hu ekan kuri Allah subhanahu wa ta'ala ga waju hottaka ema Allah subhanahu wa ta'ala waju hottaka Allah subhanahu wa ta'ala ga waju hottaka algon men huriha kam bes koran jeni baim bafena algon men alalan jeni Allah subhanahu wa ta'ala ga waju hottaka darin he gotuka tarbiyat kurwe algon masif koran jeni Allah subhanahu wa ta'ala ga waju hottaka emi hu kiben libene faada kattaka nu gina farang emi hu kiben faada nulbene hame faden ambing emi hunge firin na kimantirwan jeni us Allah subhanahu wa ta'ala ga waju hottaka adi firin emi hunge amina hekon hitan jeni us Allah subhanahu wa ta'ala ga waju hottaka ekotos amig kiben hevel libdanati kinu adi ambing firin na kimantirwan jeni firin kiben hevel libdanati kinu Allah subhanahu wa ta'ala ga waju hottaka Allah subhanahu wa ta'ala ga waju hottaka ekan kurmun ikkalam Allah subhanahu wa ta'ala emis mihum medur kurabas emi hunge amati ga Allah subhanahu wa ta'ala itabawar hekan datta ni'matan himma wadabane rodi kurabane adi e rodi kurabam ga baraka baslavane adde mi dennevi holge wahakaga anem mihako ade anem mihege kikato enege ene kurun hayakamaki ade ene kurun ha ene kuri hayakamaki ene ge nafs ifatir kurikan ene ge nafs ifatir kuri kiyam markato ene dannone timannage bodu bebe ge angen darfu ade kawne halal daraja ge timage ene mes kawne halal daraja ge angen kujje timanna hikkiya kujje kutte riti kujje ene hikkiya kujje den mi kujjaya meduga ena hunoni dahi wetefa ena mes mi kujjaki mi an kujjaki ifatir kujje mina gwala gwalon taka igoto se jabenude ena mes mi duniya dawru kurum as dosta badalum as zamana anna badala gulge ekala an kujjaya barab dati dos ware kurmatwi
فقير كم دوس كرمتبي منها هون كم كرمتبي إهما إكوجان إهين قط نتيجين مين قاتن آسا مبلوني فاسايا مدلنا ميدني إنا فاسا ده مبلوني إنا أهم كوجاج نفس إنا حوالي كرمو هذا بد أخلاقي عمل هنگو متكا كم يكس مي بد أخلاقي عمل هنگو من إنا تجارب اللي بقولوا أهم كوجارو إلافا إنا بني دتيم باهي كسابون كل أنا كان أثر كوري إنا بني منها هون كم قالوا جهون نمتي من ميكمن نكريمهم ميما هيوغوتغا منوي ميكانت نكراشي هذا امراد ده وافد عباراتكم اثر قد عباراتكم ان كجا الى نصيحه تربي هيوغوتغا منوي ميكانت نكراشي هيوغوتغا الله سبحانه وتعالى رودغنا غوتغا منوي ميكانت نكراشي ميفد عباراتكم نصيحه تربمون وتميمير ده عباراتكم نصيحه تربمون اين هيتا الله سبحانه وتعالى بير ودغين اي ان كجا يا كورن اولون بدخلاق عمل اين دوكلي هذا اين هيكيا ان كجين ان كجا ايغوت اين ليبي فاودي اكمك الله سبحانه وتعالى بير اين هيتا بانم غسابون الله دك بيرون اين اي عمل درهلي بغني اين توبه اين هيغوتغا فادر ثابت كوري هدين اين دنوني الله سبحانه وتعالى دنوني مي ابرس كلانغ وجه هولتكا تيمن الا كوري كم غوانما تيمن ميتي على ميتي بحال السلام كرباندي هذا مفدين كم مي كوس دعاء كرمون اكل هيلغندو كودتان كولي فيولا انمس امي هون ندكبген دي مي بركن نوتي كوميكس فرتا ميها دعاء ساب تانكولي كودتان كولي فيوغه هنگج انمس مي هون نكن نكمه ورنوي ديوانا ميها دعاء مسكل تانكولي انكاس فيوغه هنگج دور تنوسگه هنگج انمس مي هون نكن نكمه ورنوي دن تيمنا ميها بس مي دعاء كرني اد تيمنا ميها كوباتو تيمنا ميها كوري هيورانول كمكي ان كوري رانول كمكي ميها كو ان گنني كويا ان گنني دوه مساريا ade mihaka ujura diige masakate kurumattaka enagenani mihun take gennani egena huriya mihun wes ena ujura diifa fanwalani ekuri masakate kuraf ujura diifa fanwalani emme mihe fiwa ekkala miha emme mihe ena ujura nuifa ujura hifmattaka nas ena hingajje ade ekkala mi den mi algon mengi mi hohlaga miwa mihaga fursatan nulibunu ene e ujura raddu kura kashen ema ena ge ujure baba nagafa bakitanega beti battafa etakeccha ade etaketi e geri bakari kamga wa fadataketi etakeccha kandi hegotga balahattam feshi balahattum ga sabo ekkala geri bakari ta ginwegen gos bodu wadi e furi geri bakari tak tawge adadu ginwegen hingajje den ekkala kadege ma faun asmoni e allah gala etimannage ujura deshe den ade mina e ujura haqwa faratan ikkala wadi gawa ihuriya gari bakar takan isharat allah noni mi kalege musare hifagan dashe ena boni e kale harna samasa na quraj haram benoni harna haqwa ujura harna kalen de muni kujje musare den ane mina boni mi hama kalege haqqe hifagan dashe mi kalege ujure den mi ujura ge beriya hama ihuriya ichen en evesje nubata huriya ichen hifagan di aden ad miwahaka ذكر كرم فوقا ما كان نغن فوقا ميهم مينا الله سبحانه وتعالى حضرتك مدنوني ميكنت ميرام كوري ابرس كلام وجه فلتك كم غوانما علم ميت بحال اسلام كرباندي اد ان دين من انكاو سكلا هيلين تانكل فيوغندي كوميغس تيميهم دعاء سافون اكلا هيلا هولغ دورم فيوغ هنگج اميهم نكومه درجه الله سبحانه وتعالى اميهم اكلا دنيا من جكربي سلام كربي اي بسنا وداغنوا هولغ تريگه مي هميتبي بر هيلين اس اكل هولغ دور بند كوري مي هون اتن نونكمونما بد هاوگن گوس مي هون تانگا مروگن دييس ايم اكما كو دنيا مي هون سلام كربافي دنيا مي هون سلام كربي مي هون بسنا ودانا اكگ ade bad akhlaqi amala duruhel we ena nafs aifatir kur magasabum anika ku salam kuruni maimba fa inna ada kurunje haqq ada kur magasabum anika salam kuruni mi hegge haqqu ga nujahi haqqu ge ver faratan e haqqu radd kur magasabum ya mi agum mes in dars libiganna mi filawla libiganna mi matir ma had sai emima mifadain he amal nukrawi jikam ga wana makinatwani هي عمل نكربي جكم غوانم الله سبحانه وتعالى روحو دنوغتون كلام كوفا حقهم اي برجاكم ان الله سبحانه وتعالى كوفا حقو هنجيا الغن من يومك الغن من مصيرك اي نركا كما الله سبحانه وتعالى روحو دكتون نبيجيا الغن من يومك اراده ربي يا سورك كيرت الله كوفا الغن من حقهم اي برجاكم نبا عملتوك متيغا فافتوك متيغا الغن من دمت بيجيا إمام ميدن النبي كوفا الله سبحانه وتعالى كوفا حق وجهه هم يقين بس نركه أوجم من بنن جهنه إيه كم فد نركه تو هذا نركها عذاب بق قدف دكان عذاب بق بين دري كان أوجم من التصور كراك بس نيجينه
narakaa alifaneke kiha biruri alifanekan kiha hun alifanekan denko bato alifanuga andamunda algommenge hashtan hunnani mi kekulun ituru mattaka mi hashgandu bodu kureifa emmegen narake ukalave kafirunge hashigandu hunnani biyakom bodukon ekivegento alifanuga andamunda alifanuge hulu e hashiganda libimunda jaga bodu mattaka emmegen rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith fulga mioni ma bayna mankibayil kafir masiratu 3 ayyam lirrakib almusri' kafirunge de bombi fali de terega no de konduge de terega miwa masafa aki narakaga emihunge wa masafa aki bharat daturkura sawariga bharat daturkura ahigga ad bharat dua ahigga bharat daturkura mihaku tindu ho daturkura rastaye ad bharat dua astve funas fenudagenwana kannege mi duniyege mi baba reistoga bharat daturkura astan efada ahaka sawarwegen duwa fahluwani ena bar menuga daturkura mun tindu ho rastaya daturkura aruga den algomen balmahenga kiha dua kiha minbarege masafa to onani e masafa ei kafarunge debami falige deetere emvejjiya enage hashiganuge biyakam bodukam algomen nammi devani kivegento ei enage hashiganuge komme centimeter komme millimeter ki alifan as ena washalane tankolai emvejjiya alifanuge hulugone ifmattaka bodu tanin bodu jagaye ebelibigende enage hashiganu biyomuge sabun ema ene libe adabu ginogonu wegen dane ene libe kekulun ginogonu wegen dane dem visna wadagenwa narakaga adabum emme dam adab libe mihavis enege fatilaga labbalebe alifanuge fawanuge sabun enege sikudi andamun dane kaman algomenna kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar debani mi narakaga emme dan adabu hunna miha emvejja evur bodu adabe kurmat vejja algomenna kurmati bane hitikan bendenevi halat algomenna tasawwur wesnu kravene den narakaga adabuga himini hamekane alifane nun tafatu eta bawar fanti takaka ginti takege adab tang e alifa enaka narakaga himini ginte eitren hame emme chigwa kadanwalana ad zaqum narakaga mihum eka ulene zaqum ad zaqum e kiye zaqum e kinu mewai komfata gahekun nukunna mewaito narakage bimun ufitigin anna gahakun miala mewa zaqum ei narakaga ahlurin khan libene echeki ada narakaga ahlurin e khane vesme kagen emihunge manuta furane vesme ekama ekewmun e banuk badu kurumun emihun libeni azaba beena kekulum ada emihun allah subhanahu wa taala zaqum emihun kane kama midalgum na khabar deba fa innahum laakiluna minha famaliuna minha albutun allah subhanahu wa taala algum na khabar deba emihun zaqum kagen zaqum emihun banbodu qurane zaqum emihun banbodu qura'e rugai kon kala mewaito kon aadaage hitikamen onna mewayen nun kiha komfada kametto algun balmattaka hingwa kitma allah algun nattaka rahmatakam gofne ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam debba khabaran abdullah ibn abbas vidalwani abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ikleek fanum vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiwa vidalwani mi aya ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun allah subhanahu wa ta'ala algomena mi angawani tibamihum allah subhanahu wa ta'ala haqqu gotga taqwa irmashe adi muslimun kam ga wa haluga menu tibamihum gotga es marnu washe en gotga danwana mar annani kon irakmen algomena kannenge ema abadu es muslimun gotga muslimun goti allah subhanahu wa ta'ala bolama kemantri gotga abadu es demiti beshe din rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil karbani abdullah ibn abbas algomena khabar de gotga den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith fil karbani لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه حديث في الكربني زقوم إم تكة هذا زقوم فلالا إم تكة دنيا بطالة ونكم غابيس إم تكة مي بطالة وني مي بدو هنيمادو ميرشان إكنينو مي أطلع إكنيه بسنو مديراج إكنينو مولي دنيا مي وطالوني زقوم جه متيكه وطالوي جه كينتوني رسول الله يكفان حديث في القرآن لا أفسدت على أهل الدنيا معايشهم مولي دنيا أهل ورينا أميهم جديرهم فاسد كل فانه دنيا أهل ورينا مولي دنيا هوريها أهل ورينا أميهم جديرهم فاسد كل فدا إتش زقوم جه متيكه هم جه دين حديث في القرآن
فكيف بمن يكون طعامه هم بجيا إذا قوم أي ميهونج كان أيكم قاهمنا ميهونج حال أناني كم فديكم هي هذا بسنام دا أقول من بسأمل نفسه كرنجي سؤاله زقوم جم متيك بطال بجيا دنيا جميعنا ميهونج دريلون فاسد كلا هم بجيا إكها ولا ميهونا إيه متيك ميه كبجيا دين حال أناني كبسنام دا إنوا دين متيك كالي بجيا همه كن ميه كأتيك كالي مولي دنيا كأمنا كن مليبون مولي دنيا كأمنا تكا متيك فده एक मोक एम थिंकिंग हम एम में काले में जे एना किहा बड़ा का फसाद वगे नांतो किहा के कोलो में एनो फ्लान तो दिन एक मोक एम थिंकिंग नु आद एम थिंकिंग नु में कालन जेनी की जक़ूम कागे एना के बनफुरम में जेनी फमालिऊन मिनहा البطون الله سبحانه وتعالى بخبر दबा एमीहुं के बनत फुराने एमीहुं एमीहुं के बनत फुरार का दिन लिबेने के कोलो ए अगल में ख्याल का तस्वर का गिनवेने केनो आदमी नरका का हल वरिंग हालत होरी गई नरका का हलूरिंग हालत मिगतम हुरिकम का वाहिर उसना वडागनवा एमीहुन मिहाल जोनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उरदम गसाबुम एकलांग रुहड नगनवा गतगा एमीहुन गे अमल त बेटुम गसाबुम एकलांग कोफा वडगनवा फदइन एमीहुन दुनिये गे बगुतन हेदु करम गसाबुम एकम इनुम गतक एमीहुन kan takurenama kirt Allah subhanahu wa ta'ala iman be ekalaang एमीहुन गे गात फनु वी मतियर मा नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबावीनमा अदि दिन एक फोगा है अमल तकुरमगा मशगूल हो गनमा अदि या एकीगा फाफतकुन दुरहलिवी नमा एमीहुन अल्लाह गे रहम फ्रॉम स्वर्ग लिबनीस अदि स्वर्ग लिबनीस स्वर्ग की अगन में गे कहाला गेनु अगन में गे फद गेनु अगन में एन एम बड बस फेन गे बला फदन बिसनावडाना मी है स्वर्ग की नु एकुत को बस एनु स्वर्ग की बरम मतिरतने किहा मतिरतने तो स्वर्ग के मतिरकमा मेदुगा कीत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा खबर तो के तरीके अब आदे स्वर्गे के मतिर का निकन फ्री हमें अलगुन में बयान कर दबा मतिर में खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलगुन में टका स्वर्गे की खबर दबा फा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान के तंग आयत का स्वर्गे की सिफत अलगुन में दबा दकवा फा अद स्वर्गे के अहल रिंग वहां का दकारुगा एमीहुन तबेरे निअमत के वहां का अलगुन में हदान बेगिन दाने कीत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुलुम अद ई कंफद तनिक अलगुन में गिहिता एगे एम फ्रिया मगतगा वजन वेगे नुदिया कम गावेस कमस मिंबर के तसव्वुर अलगुम में लिबेन कीत मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगुम में खबर दबनी मूसा अलैहि सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला में सवाल करबनी स्वर्गे के अहल वरिंग तरिंग एम दम्मिहा स्वर्गे के अहल वरिंग तरिंग स्वर्गे के तफात मकाम तकिंग बोरे एम एक तरिंग एम दम मकाम के मिहा ई कम फद मंजिलेगा कम फद मकाम के वा मिहतो अल्लाह सुब्हानहु व तआला सवाल मिदनवनी الله سبحانه وتعالى نبيا كلام رسولا كليم الله موسى عليه السلام دم كما بيغتم أقول منا خبر دفني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا موسى كفان مدنوني ما أدنى أهل الجنة منزلة سورجي أهل ورينج ترين أميه كي منزلة كي أم دميها كم جاه من أميها كي أي كاكتوي الله سبحانه وتعالى موسى كفان ميانغوني هذا موسى كفانا مي أنجوا أقول منا مي أنجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فنو موسى كفانا الله سبحانه وتعالى مي أنجوني رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة أميها كي هذا سورجيك أم دش درجة واميها كي أي سورجيك أهل ورين تن أميهم سورجيك بدن مفوقا أننا أميها كي فيقال له أدخل الجنة عدم أنا مي أنا اللي كنتو أنا كريفا فافتك تكا ورن اكشيك مني اين كريفا فافتك تكا اين هيد كورن جهون وغوتكين هيد كورن جهون تنغا هيد كورما فوغا مينني كوم بيغس اين اوم ام فهم ان ميها اين اوم اين تكا الله سبحانه وتعالى فرابلون امر مي انني فيقال له ادخل الجنه سورغ والناشي الله سبحانه وتعالى حضرتهم يكلانغا فرابلون اين مي امر ابني سورغ والناشي فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم ina dannuni e haddabul kraskala koy mi ala swarg wanani kina kun toy mistakun emihunge manzil taka gos nimijje ad mistakun emihun libemwa takati gengos nimmafi ina dannawa fada timana taka den ecche nede puriya ecche gengos nimijje fayuqalu lahu ad den ene taka Allah subhanahu wa ta'ala hadratun ene taka ene khabar debene fayuqalu lahu atarda أن يكون لك مثل ملك فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا إن تكابون وين تبارو هم هجي دنيا رس كلونج ترين
رسكل كاللبفاوا منور تبارو هم هيجي دنيا رسكلون ترين رسكل كاللبفاوا ورا فاسايا مدلا ميورياتك تبارو هم هيجي فيقول رضيت رب إن دنوان الدابر كرسكلا كوي آديهم يلا روهمه فيقول لك ذلك ومثله 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 ده الله سبحانه وتعالى حضرتهم إنجبين هذا الله سبحانه وتعالى وحيك ربنا فيقول له الله سبحانه وتعالى وحيك ربنا لك ذلك ومثله 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 تباين إفدا من بر إبوته أدي إياكي إفدا هم من برين إبوته أدي إياكي إفدا هم من برين إبوته أدي إياكي إفدا هم من برين إبوته أدي الدنيا كرسكلك لبفاوا فاسايا لبفاوا غنورتك جواهرتك خزانتك ميوريا من برين إنتك إبوته دينغانك جن دبل وجن دني إيا إبر هم من برين إبوته إياكي هذا هم من برين إبوته مين آس فسونا فهر بحيك ربهم إن دنواني رضيت رب وإن دنوان هداب ركسكلاك ميلا روحي جيمه فيقول هذا لك وعشرة أمثالي تباع بي مي بنون مي نانجنون هاتكتشا أدي إتكتيك ديهغنا أدي فرتان فار مي أنغوني رسكلك اللي فا فدا تكتيك واكا دين إيتي مي دبل كربوني إتا فارك آس فسفان فارون إن دنواني دن ميلا روحي جيمه دين الله سبحانه وتعالى مينغوني كاليا ميوري هاتكتشين إبوتي أدي ميا إكيكا ميك ديهغنا تباع اللي بيهوتي أدي نموني كينوني دم مينغوني ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك تباغ نفس اين هكيا هريها اتين ادي تباغ لو افنمون تباغ هين اكيا هريها اتين تباغ بهوتي فيقول رضيت رب ان دنوان هدا بركس كلاك روحي جيم ادي مي سورغ منانه مي هونغترين ام دش درجاغ ميها اللي بين منبر emima algon menge hituka dahimeta nufa deneto bisna wadagan algon menge mirashuga tibegen algon menge khiyalu dura duvan nikam ondugu wedane algon menge khiyalu dura duvagen algon menge mirashab bisnafa bal mahinga muli mira milko fawa miheka kiya bodu musenje ka baneto den hemvejja hama mirash mi brakki koranto mige eta gune rattaken emiyege milga wafada rasas kalonge batibi emejia efada rasras kalunge milk gawa huriya echge eta gunay ek guna deguna den huriya echa ki anakawa sana fara gunakalwani anakawas gunakalwani en as fasfar gunakarum fa den surge manna mimiha emadashtarja maqam hasil wa miha ena midanoni timna ruhi jime den allah subhanahu wa ta'ala hadratun ena mingevani adi huriya echka ege die gunati bange bote adi eves nim erus nimni kinu adi ege tura tibage hikkiya tibage lo fenu efche fenumum tibage lo ega alaganna huriya echi tibange bote isna wadagenwa mizmanu ge kikonto kuri zaman surfeshgen bes duniyega komme mi hebes enege khazana kitam bodwegen dekam gabies enege jibu kitam larin fasan kitam fupikam gabies enege lo hen echitiga miyunge echitiga ala anugana ham yaginu mesnodana enege hingede huriya echi nulben midene ifadin hama ellar libniya dinar benum wane تنار لبنية هدر لاريان هكيانا إن آس آدم قدر ياقه هيتن نفراني كما قيام الدوغا الله سبحانه وتعالى سورق وانت ورين التقى إميون جهي فرند النعمة قدربني إهم ميما نعمة الدبائرغا إفد النعمة حاصل وانا إميون كم قا بمان ألقم من دهيوت وان جهيني دهيوت وغين كان ألقم من حاصل كريه فتا قوتكان ألقم من عمل تباتن جهيني دين هذا بسنا وداغن وا مثالغا दुनिया के रस कलुंगे तेरें रस कल कल बिफा मिंबर गवाह इंगिरुगा एकुत कस हिफुल नकरवाद रस कलुंगे खजाना का हुन नफद मुदले सुर्गे का लिबेनी नु रस कलुंगे खजाना का हुन मुदले की बावे के फीवे के दाने तकती एक मक सुर्गे खजाना का हुन मुदले की बावे के फीवे के दाने तक चन्नु कुनिवे के दाने तक चन्नु अदननंतो सुर्गे के खजाना का हुन तकत की अगबड़ तकती ए एकुत कस दुनिया के हिमने फत तक चन्नु अद अगम मिन्ना إتب باور نعمتك الدبير نعمتك هميكني عدد بدويفا حجم بدويفا وليم بديكي نو إكمل إيجي كم إتشجع أقوس إها بدو أقوم من التكا إيجي كم إتشجع أقو مول الدنيا نبدلوانه كيا ورك التفاوت دنيا جا مهمنة مول الدنيا سورجة مهمنة برا كل كذا إتشجع أقو قط نبدلوانه هذا التفاوت بيلو متكا أقولنا إكي وراجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من الدبا خبرات دمايا أنس بن مالك روا حديث فلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الكربني ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا
وَلَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا රසූලුල්ලාහි කුවන් හදීස් වල කරවණි ස්වර්ගයේ අංහෙනුන්ගේ තරින් අංහෙනකෝ අද විස්නා වඩා ගන්නවා ස්වර්ගයේ තරින් එන්නේ අංහෙනකෝ අද මුළු දුනියේගේ හුරියා අංහෙනුනාන බද්දල් කන් ඉවඩා ගන්නවා නම් හදීස් අල්ගම් මෙන්න රංගල බිස්නිජියා ස්වර්ගයේ හැමෙම අංහෙනකෝ mi duniyaadima balalafikam ga waanama sorgege anhenako mi duniya mi bima balalafikam ga waanama mi bima uda bima deetere mir wahun furigen daane ade hamekane enege balalumun enege nazar ga himene mirwas ege matwerikam isna wada ganwa sorgege hamein me anhenege hamein me nazare mi bima dima amaz kuremun mi uda bima demedu mir wahun huandum furigen dani ehmima isna wada ganwa kiha bodu farqetto duniya mi sorgya mihri den hame hisab ko nimni kunu huwadum furigen daane uda bima ademedu furigen daane adi edemedu alivegen ujala vegen daane wala adaat ma bainahuma ade bima uda ademedu alivegen ujala vegen daane ade mi hama sorgege emme anhenege emme nazarege sabum vegen de kanta den bisna wada ganwa e anhenage matwerikan efada e anhena මුළු දුනියේගේ හුරියා අංහුන්න අනුබද්දල අධික පාතෝ ඒ අංහෙනාගේ රසූලුල්ලාහි ෆාන් හදීස් වල කරවනේ වලනසීෆුහා අලා රාසිහා ඛෛරුම් මින අද්දුනියා වමා ෆිහා ඒ අංහෙනා එනගේ බොලුග ආලයිෆා බුරුගා ඒ මුළු දුනියේගා වාහතක චබ්වරින් හේවගෙන් මා මතවරගෙන් වායිච්චකේ ඛෛරුම් මින අද්දුනියා වමා ෆිහා එම ත්වේෆලම් විස්නා වඩාගෙනවා දුනියේගේ හුරියා ෆෂුයි ෆේරාන්තක අදි ෆේරාන් එකඤ්ඤනු හුරියා ෆාසාතක හුරියා මුදාතක huriha jawahirtaka huriha ranaka arisse ettanaka jamanu skurwena jama kurona kamaga vejia kiha bodu agen e huriha echi ga hemena neto ekama ko medenna onu huriha echi duniyege bimuga balulaifawa khazana taka e negifawa khazana taka mihunge meluko dashkawa mudada mi huriha echi rana rissa jawahira fasaya enum mustafad mudataka mi huriha echi ka buren sorgege emme anhenege boduga alalaifawa buruga hewkam bodu gembe ada sorgege anhenege waage mudakani e vidana insanu gitarin himinege ma anheneka bes hurul ainu ga anheneka bes ade sorgege anganu gitarin insanu gitarin adam gitarin gitarin hewa amal koggen sorge wana anhena kiyama hurul ainu fada ade bayin ainu mer vidana waage ta hurul ainu na burmis matveri bay ema mifadain allah subhanahu wa ta'ala ge rahme fulun algon men gitarin anhenako hewa amal koggen ikhlas kama ki hewa amal koggen sorge wana anhena ena sorge wanmun allah subhanahu wa ta'ala rahme fulun ene libigenda ene ge hamekene boluga alala buruga ei muli dunia ad dunia e dunia ga ba huriya cheka buran agboda echen mativeri echen main echen emi algon men hituga dahivete kan ufaddambi sorge badveto algon men hituga birwete kan ufaddambi narake badvidane tive ema algon men kirt allah subhanahu wa ta'ala ge rahme fulun abadus masak kurambi sorge deve fadain هي عملت كرمة أقول من دعوة وامبي أقول من مسير كرمي الله سبحانه وتعالى روح أنا عملته صالح عملته أقول من هني أبدا إخلاص ترك معك خالص كرمي كيت ما الله سبحانه وتعالى أقول من نيتك بس هم هيك بارك كنوانه هن يقولك هني خالص كرمة فوق أقول من هي عمل قراني أدي أقول من نباع عملت الدوك فاوتك روح الإمام واني بس ميهم دك بيركون النوم دنيا عقوبة دك بيركون النوم إكمك الله سبحانه وتعالى دك بيرون الله سبحانه وتعالى دك بيرون فاوتك روح الوي إكلا رحمة إدم مربيجن هي عملتكم إكلا أبدا إخلاص تبجنا أقول من جمر أن إرجع إرادة كربي أقول من جمر أنني الله سبحانه وتعالى روح دكنا موجع أقول من ثابت وتبع الله سبحانه وتعالى أقول من مرجع نواني إرادة كربي الله سبحانه وتعالى روح دكنا ألون كمجا بحالوجا إما إكوتن أقول من إتبع إكوتوجا إكوتن عمل كرما أقول من مراد مامي أقول من إكان كرمجا دميت بينبي إكمل توفيق قلب من أقول من الله سبحانه وتعالى دباش وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله شيخا هي جزاء دباشي باي واقتا كي تبفون ادوا صافا واقتا كم غاوس ودانه ادي انبا واقتا كي هم غاموس مولين آ واقتا كوان اينمش شيخ ادكبي شيخ امين لواق فرتك نو algon men efotakan iman wegin tibi adi nabiya iman wegin mitiba nabiya ya kiriti qur'anuge ayatakun libide mana ei haggutedu tedemme sikunita koskolla fada niyomettoge wahaka
bayan ko devvafi adi buddhita qabul nukuraha biruweri adab toge wahaka bayan ko devvafi ehennama wes e qabul nukurawani mi buddhita uga huri unikamegge sababun ehennya fa ei dogu wahi nukurawwa rabbul alamin ge habbu tedu bas adi emmete de bahum wahaka dekkawi insana muhammadun sallallahu alaihi wasallam e nabiyage emme lobiwa insan nataka e nabiyage ummataka kurawwa fawa khabar henkama viru algonu men kiwe fa mitibeni ade sheikh waragina wahaka eki goggota bayan ko devvafi ehnamas aluganda sheikh ge wahake kunnu ekamaku algonu men ge tereng muli duniyege emme ha insanu ge terem wes emme derei muslimun ge terem wes madu ecche miharakan as eboy eyan araybon kiyani al haya dibehim es kiya ule ladu hayate ladu nota ladu etikam mi waran agugodu ecche adi kiyetto algonme midawa kurani komme miheki muslim ekkama mu'min ekkama එහෙම වෙච්ච කම වෙච්ච algonme kibaga hunnan jehech rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani al haya'u shu'batun min al iman laduweti kamaki iman kam goterem wabai kameke ema laduweti kan netijjeya ena kibaga iman terikan yoti uniwefa iman terikan huri warakan emihe kibaga laduweti kan iturwegen dane wima mikamattaka algonme tereng hama komme mihe ko laduweti kan eba genes gannen je enage hayata allah subhanahu wa taala kurige bae salihu alutakum teduwerin taqwa werin mes sifakurawwa ruga ebami hunge laduweti kamuge wahakan gennawa faave musa alayhi salam ge ariha shuaib alayhi salam ge de darikambalum kure egeteren ekkambalaku laduweti kama eku ladun kivegen mi adeveni hile firihene kariya kama wati kama kommen annan jegen ehe terwan ituru firihene kunen bappa floti waran haluga ehembegen ekamana wadagen nevi laduweti kama furigen wa halekam ga wati hama sida e sifa allah subhanahu wa taala kirit qur'an ga bayan kurawwa ekamanage sifa mi algormenna bayan ko devwa mani laduweti kam hore be kamale gotuga adi laduweti kam ki mi ummatuge salafu salihun ki baga bas wa sifai adi emha nabi be kalum e sifa dibigem wan jehne sifai edduwa ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandur koluga innebi kam riwayegen ade abu bakr radhiyallahu anhu mi ummatuge الصديق الأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يومتك إمه هو جنبا إنسانا أدي عمر الفاروق دين أبو بكر فانا فهم يومتك إمه هو جنبا إنسانا مي دبي فلون غاريهوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ركلي فانو إزار كلهم باي تانكولي ماتشان هوري ركلي فانو كاكو فلون كودا منبر كشف فاهوري مي أدي فريهنك أورينو سوبكي kakula fula demedu ei awre ehinduga wahaga ga innawani ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam fenewada gannawani uthman radhiyallahu anhu wada gannawata ehinduga ekale faanu ge izar ko kiriye jassawa forwi niwa korevi tin sual korabani ki vegento kale faanu tigotan amal korevi timan debe kalun abu bakr as-siddiq umar radhiyallahu anhu tibbe viruga tiri nukurevi hadith kurabani ebe kala ko deke malaikatun laduweti wa ladu gannawara laduweti kan emihe ki baga hore insana ko amu timan kale fano emihe ko deke ladu no gannam bihe mi bay sahabe nge laduweti kan hore min baraki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai adi alutonge tereng laduweti kamuga arahunne be fule ege iturun algon menge rabbul alamin allah subhanahu wa taala adi emmeha makhluq takun niyako fahanala gos eidahoge laduweti kan emme mati daraja ga wa faray edduha ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ಫೆನಿವಡ ಗನ್ನವನಿ ಮೀಹಕು ನಿವಾಕಂ ಕೂಡ ಗೊತೆಗ್ಗ ವೆವೆಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಗ ಫೆಂಬರ ಹುಟ್ಟ ಎ ಮಂಜರು ಫೆನಿವಡಾಗಿನ್ ಕರೆ ಫಾಣು ಮೆಂಬರಂ ಅರ ವಡಾಗಿನ್ දෙක්කේ වාක්‍රු තෙරේගා හදීස් කොරවනි ඉන්න අල්ලාහ හයියුන් සිත්තීර් යුහිබ්බුල් හයාඅ වස්සිත්ර් හමකෂුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලායි එම්මෙ ලග්තියුම් බොඩ ෆරාතේ අදි ඉලාහකි එම්මෙ බොඩ ෆොරුයි නිවාවෙගෙන් වා ඉලාහේ ඉලාහු ලදුවෙති උමෂා ෆොරුයිගෙන් මල් ලෝබි වේ වඩි ගන්නවයි නිකම් විශ්නව තෙද අලුතුන්ගේ ලෝතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ දුනියවි හයාතුග එකී එක කෂ්ෆුව ෆාඩුන්ගේ බදලුගා නිවාවෙගේ ෆොරුවිගෙන් වනි එවස් ලලක නොෆෙන්නාන් අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි ලා තුද්රිකුල් අබ්සාර වහුව යුද්රිකුල් අබ්සාර එවස් ලලකන් ඉලාහු ෆෙනුමුගේ බාරෙන් ලිබිගෙන නොවේ එකමක ඉලාහු එම්මහා ලෝතකේ දෙකේ වඩිගෙන් වේ එම්මහා ලෝතකේ ගහාලු දෙනේ වඩිගෙන් වේ දෙකේ වඩිගෙන් වේ වීම ඒ සිෆාන් ඉලාහු අලුතකුන්න බස් මි අංගවනි සිෆා දිපුම අද මි සිෆා නැතිජ්ජියා මුජ්තමෙන් හලාකුගෙන් දී ඒ මීහු හලාකුගෙන් දී ඒ බයකු හලාකුගෙන් දී රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි ඉල්ලම් තස්තහි ෆස්නා මා ශිත තිබා ලදුවති නුවානම තිබා ලදු නුගන්නනම කොම්මෙ කොම්මෙ බස් කුරාෂේ මානිකි කුරානේ වීම බයග්ගි තෙරේගා ෆාෆයා උරදුන්තන් ආමුවගෙන් දනි එබේග්ගි තෙරේගා මි බුණෙවුණු සිෆා නෙතුමුගේ සෝෆු ඒ සිෆා අශගෙන්නෝ මට්ටකා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගාල්තකුන්න වනි අමුර්තකේ කුරවවාෆා ඒගේ තෙරේගා හිමෙනේ කමෙන් නිවාවේ ෆොරු එහෙමගෙන්ත කුරි හදීස් ගා මියන්නනි ලදුවතිකම නිවාවේ ෆොරුවිගෙන් වමා එකුගා අල්ලාහ් කී එම්මෙ බොඩ ලදුවති ඔඩිගන්නවා ෆරාතේ අදි එම්මෙ බොඩ ෆොරුවිගෙන් වා ෆරාතේ අදි ලදුවති උමෂා ෆොරුවිගෙන් වමන් ඒ ඉලාහු ලෝබඩිගන්නවා නිකම් විස්නවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුරිහා ආදම් ගදරින ගෝවාලවවා අංගවා ඉංගේ උමේ වහී කරවනි යා බනි ආදම් ඒ ආදම් ගතරින්නේ එම්මෙ ආදම් ගතරින්න قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ඒ එම්මෙහා ආදම්ගේ දරින්නේ හැම කෂුරුන් තිමන් අල්ලාහ් තියබාමිහු නට්ටකා තියබාමිහුගේ අවරතන් නිවා කුරානේ වංහනාකෝ ෆොර්වානේ හිදුන් තිමන් අල්ලාහ් බාවා ලැබීමේ ඒ ෆෝම් යංගවනි ඒ ගිතරෙන් එම්මෙ හේවගෙන් වා ලිබාහකි තක්වා වරිකමගේ ලිබාහේ මහණේකි අල්ලාහ් බිරුවති වා හාලුගා එමිහා අලා හිදුමේ හැම එකනි හිදුමෙන් අලාලා කන්නු ඒනා නිවාවා හාලු වීම මිගොත අල්ගොනුමෙන් අමුරු කරම ෆෞගා ඉස්ලාම් දීනුගා අංහෙනුගේ අවරයා ෆිරෙනුගේ අවර කණ්ඩායම ෆෞගා අදි ખાસ ගොතෙග්ගා ෆිතුනාගේ එම්මෙ ෆුර්සත බොඩ බයකි අංහෙනු කමුගා වාචි එබෑමිහුම් බොඩ නිවාම අමුරු කරම ෆෞගා එකංකං කායමෝගෙන් අවම ෆෞගා දින් කිහිනෙත්තෝ මි ලදුවතිකම එකුගා ඉස්ලාමී මුතමෙග්ගේ තෙරේගා සිනේ ආම්වානි එක්ගොතක බස් එකශීගෙන් වා කමෙන්නු වීම අල්ගොනුමෙන් හැම එකනි පහනාලාදී සිනේ හැම එකන්නු අල්ගොනුමෙන් එවර කුරීගා එතක්කම දූවමුන් ඇස් එම්මෙ ෆෝන් අල්ගොනුමෙන්ගේ තෙරෙන් ලදුවතිකන් දියුමගේ නතිජා එක් ගොතුන් ඒ සිනේ හැම අල්ගොනුමෙන් ගෙන්ගොස් දීෆුම් බනේ සහාබී අංහෙම් එකඹනුන් මිස්කිත වඩාගේ නමාදු කුරම ෆහුගා මගුමතින් හිංගවා ෆදායිරුගා ෆාරුතහුගා නුවත ෆුලත්තකුගා කේතේවර එකඹනුන්ගේ හෙදුන්තන් අලෑ ගන්නවර ෆිති බාරුවගෙන් දාකම රිවායත්තහුගා ආදේ මගුමතිගා ෆාළුවගෙන් ෆිරෙනුන්ගේ තෙරේගා නුදියුමට්ටක ලදුවෙතිකම දිවෙහින්ගේ තෙරේගා වෙස් zamaanegga oin aaden ei firihenun hinga fadairo anhenu moge ekkare jeva tandino ei emihun nikamatuwe kudawu menno ei mibuni kahala fasataka bes magufai kon nudino ehnama salgunge tere mihuriha kame hingajje kantattan aamumu as emme fahun algon men mihadu mi kambodo wani algon menge terega zinege amalu nota mi emme bodo faafa hingamun dati ekam evvore kuriga ekam mana qur'an fioltan islam men alafa waru ekankam ga wahaka ga algon men mulemes subuni nune okay kuriya gendash shehu idalu fadan hile anhenaka firhenaku
islami shariatu gonna fadan salam kurum ge terega ata ajjod kurum haram belun haram baddalun haram ekeherivun haram fahish wahaga dekkun haram din kihinetto miwahagata nudakka nuta dakka fa as argun me ekiga jamaavekin din kihinetto argun me fa fa salam evani ehem vegenne rabbul alamin wahi nukurvi tiabami zine nukurashe ege badaluga ila wahi kurvi wala taqrabu zina tiabami zine karin washe miharo kubato mi lobuweti satyan satta divehi islami mujtamaga kon rasheggato kuda kudim wes algon men ngadi me baali guvi bae nuta nuwe ba ehen hitan arawro kudim wes bali ve indegen vihani subhanallah mi biruri kame ke engeto islami mujtama terega zine mifadan amu mundakam abwana ballawa miharus allah taala kofa fanuwa hala kurwa fa gina tantaneki etantanuga mi fahisham hama sida zine ekamuga sobun hala kurwa fa tanta kuri gommeta fiyawa fahuge zaman tawga eki gom tabbeswani allah taala eki baamunga machabani bingelun taka adi raalo erun taka tsunami taka eki faadu kanta fanuwa baamihu mi faafaga waniko nota mi faafaga sobun hala kurwa yambima mi nurakka terikame allah subhanahu wa taala ge musibat taka babatan ebami ngomacha isahita katuge atuwe dane mikan amoge hingacceya ade tiebe fun divehin e madhhabakan nisbab wegen algonu mennaki shafi madhhabge mihunne bune gadadakkamun dairu mitanuga shafi imam shafi rahimahullah vidalu efawa basfulen handan kolla dem benu zineyagen tatteli fowamunda mujtamo tak teriya mi wahagata tiebe fulummas mi istakunna nagulu koddinuma dannawa imam shafi rahimahullah vidalwani zine kura mihuna behe gotun vidalwani man yazni yuzna bihi walau bijdari in kunta ya hadha labiban fa'lami in kunta ya hadha labiban fafhami vidalwani zine kura miha dannashe eeneyagen zine kurevene ei eenage gege fara namavesse maneki komme ves ek gotakun eenage ahulunge teren komme ves mihaka zine kurevene zine kurum tima dagama wanama tima hituga jehefada gammiyo kiban e zine kurevene buddhi veriyekama tibawanya mikandanegen hunnashe dem vidalwani inna zina daynun fa in aqraltahu kana alwafa min ahli baytika fa'lami dannashe zine ki daranyake maneki zine tiba kofi kama wanama enegi daranyake tiba edare nagafi kama wanama dannashe e darani ada kurveni tibage aila ge terenne lobiwa mihunge terenne abimi ha kuge nuwata dariyaka kuge nuwata ukhtaka kuge nuwata ena emiyo hit e amal kurmu sabun hitama kurafada mihu kiban komme wes ehem miyo kwas ekan qur'ani dannashe badal hifevene adis vidalwani man qad zana yawman bi alfi dirhami fi baytihi yuzna bighayri dirhamin mihaku dehas dirham digen duwa kun komme wes duwa ku zine ko fikama wanama enage gege ahul weringe tere mihaka huga zine kuravene emme dirham ka vesnula wagi agebves nudi mi duniya dakkamunda haqiqat ekkama duniya gulefawa mi hummes sabit kotte mi ilum werin warak ginan genestifawa misal take wima mi amal kuramunda mi hummes khud timagi amir nafsa huwa timagi ahlul salam kurang ede kama wanama furtam tima mi amala durheli wambi sobaki mikamaki ruhani gotum mes allah subhanahu wa taala emi kiban ilahi gotum mes emi kiban badal hippawane kame ikamuge natija ek gotum emi hunna gabu kama nutanawas kama has kam verive adi maaddi gotum mali gotum ebami hun nikametive adi ebami hunge mudaluga barakan neti adi ebami hun jismani gotum mes balivegen dane ehem vegenta algon men duha ko aduna ha faaduge balita jinsi amaltoge sobun fiturigin asfawani wima ba egge terega faafa mihawaran amumun dakama wanam allah subhanahu wa taala e ba egge maccan amugin wa fa azabe fonu wa fanika rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kura wafawe anga wafawe ekam fennamun ebade eki hisab tawga
algonu men divehinnaki kuriga waran hamachelagen tibay abadu steven khabarta balala nusta balala tibi duniye kankol takan anna tafatu tufan taka tafatu binghalun taka kofata hoge wahaka algonu men ka mabul asare nukure sobaki mita wakamen nono hamegani faafiya ki eya guligin allah subhanahu wa taala fonuwa kofa ki ei waki sife ko onna kamenno matin alifam febu menno nota bimfala baykumiyun egetere gembo menno tafatu goiggotan emiyuga mudatakga baraka kenuma fagiru halatu awma takiti aguboduma dibe larin dekon nujuma dirulun tatiwa mi huriha kama kiwes kofa ege iturun algon menna bas allah subhanahu wa taala wani inzaruge kofa fonu wafa mi ummatuga waran amwane kame fafa mu wajjiya allah subhanahu wa taala fonu wane kofa denti mihun heru mataka ehme algon menna bas efada isharatakin atuwajjakan dannamvi tsunami e kiyagen adi nambadal ko ken kiyas allah ge kofa tufanin allah subhanahu wa taala fonu ilahu ge sifan e fonu vevi ilahu sobaki mi komme makhluq ge ilahu ge sifan mi taketi aragen as allah taala galton kore urede mi huna nurede mi hum sipawane ekam vegen dane goy rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani timan kalefanu ge muhammad ge terega faafa kurun amu ge hingajje kama wana allah subhanahu wa taala amu ge wa adabe ge mi ge tere fonu wafane ummu salama radhiyallahu anha dannawani emi ge terega solihun tibene he duha hadith kurawani none ke tibene den dannawani emi hun namadu kine he kantawani hadith kurawani ehem mi hun namadu ga usbi hen emi hun namadu ga sveken dane maneki e tufanu ge terega uqubatu ge terega kofa ge terega abami bas ehem mi hun nabi fadam wani yafahu allah subhanahu wa taala abami amal taka hittaka ballaba emi hun fa fusoma adi russe hun devwani kofa awmuga emmem bas amu gen dane kommekas mikamamadu visna fikur kurambeje algon menge terega mifada bodati faafata amu gen hingajje din emme kariga oti allah subhanahu wa taala ge inza rafahu ilahu hippe unkan hadan kurambeje vima efada kamaka kurimatla jomu kuriga algon menge nafsu da salame kurambi algon menna gulun hori horiya farayatake salame kurambi kommekas algon kodako baliwe oleti yako kuriya gendan kommesor ka datiwes vejje ehnamoes adiwes tibe fonna mi gowalani visna fikuru kurashe timannamege mujtama to vegen gosfawa hal mi tigedane komme beflaki masul wane miheke bima emika gulun hori mihum mikam salame kurashe amil nafsa akuga yafauga ikhlas tarika mak masay kuram dakama vanama emika najatu libigindane salame kan libigindane दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगुण में की हेव बस अडुहा अदि हेव बस कबूल को यंग एम में फुरेम को तुगा अमल को राबे कम गालेवुं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।